مددي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله بخطيئتي. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah sholawat yang sudah hadir, dan diinformasikan bagi jamaah sholawat yang baru hadir agar segera menempati posisi yang sudah disediakan. Bagi yang membawa alat terbangan bisa langsung duduk ke tempat yang sudah disediakan, yakni bergabung dengan jamaah yang lain. Dan untuk vokal segera naik ke atas panggung. Monggo, mungkin teknisnya untuk sementara ini satu lagu geser, satu lagu geser, kan gitu. Monggo sambil menunggu beliau Gus Haris Muzaki yang masih dalam perjalanan. Monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. لولاك يا محمد ما كانت الدنيا لولاك يا صل وسلم وبارك عليه ما عرفنا ربنا فعليك صلى الله يا رجاءنا فعليك صلى الله ما دامت السماء تمطر أرضنا فعليك السلام الله فعليك السلام الله يا من جاءنا ما دامت الأرض تشهد علينا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير
شفع لنا يا حبيبنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق يا طبيب يا طبيب لبنا بك يا حبيب يا حبيب أنت للخلق طبيب يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي يا نبي هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا جئت للبرايا بشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين جئت للبرايا بشرع المبين تنصر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة هذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa Sallu barik ala Nabi alaihi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Kami ucapkan selamat datang kepada para pecinta selawat, kepada grup hadroh, grup selawat yang datang, kepada teman-teman yang baru datang, yang membawa tabuhan terbangan, silakan gabung dengan teman-teman yang lainnya yang berada di depan. Dan kepada seluruh vokalis, harap tidak usah malu-malu, tidak usah gontok-gontokan, langsung saja naik ke panggung, kita berselawat bersama-sama. Dan dumateng poro nggih, yang terbangan kalau kurang bisa nyambung di sebelah kiri panggung. Dan kepada poro yai, poro dewan asatid dan para gawagis dan para tamu undangan, monggo dipersilakan untuk bersama-sama kami di atas panggung. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي خير الأنام العربي. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا 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 وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي. صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب من وصفه في الكتب. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا 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 وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي. بمدح طه العربي طال الصفوف طربي بمدح طه العربي طال الصفوف طربي فالحس به يا مطربي بالعربي دوم تفوز بالعربي. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا 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 وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي. يا له ذي أكثروا من ذكره وأبشروا يا له ذي أكثروا من ذكره وأبشروا بكل خير بشروا كل محب للنبي كل محب للنبي. أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا 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 وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي. من لم يزر هذا النبي من مشرقي أو مغربي من لم يزر هذا النبي من مشرقي أو مغربي طاب له من مغربي معرض للخضب معرض للخضب. أهلا وسهلا وسهلا بالنبي
النبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي. صلوا على النبي محمد صل عليه صل بي محمد. أنت نور الله فجرا جئت بادع الرأس يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحول ري أنت هادي وسفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلى بي محمد وصل عليه. القلب متيم بطه النبي يا نبي صلى وسلم على طه النبي يا نبي. القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي. نبينا المكرم
صل النبي محمد صل عليه قسم بالنجم حين حواك ما المعافى والسكيم سواك قسم بالنجم حين حواك ما المعافى والسكيم سواك فاخلعي الكونين عنك سواك حب مولى الغر بالعجام صلوا على النبي محمد يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي باب الله معتمدي فالدنيا وآخرتي يا رسول الله المعافى وسكيم رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي بدنياي
خيراتي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي برأت عين وليس ترى مثل ضحى ورب شرى رسول الله ولطيبة ذرفة إسقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلبها رفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة إسقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلبها رفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله بالحق تعلق وبغيره أتألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغيره راع تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه صلوا على النبي محمد. اللهم
Salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma fil biladi salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Lambangi NU simbole jagat, jokone jagat, tali kang kuat, jokone tali lintangi songo, ngisor papat ning dhuwur limo, ngisor papat ning dhuwur limo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Artine jagat ngemut manungso, kabeh golongan lan kabeh bangsa. Artine tali Quran mujizat kanggo noto dunya lan akhirat, kanggo noto dunya lan akhirat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi, salatan daimatan bidawami mulkilahi. Lintang
kabeh sahabate Nabi iku kabeh sahabate Nabi Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله lintang artine lintang sing ngisor tali masa papat ora kena lali artine lintang sing ngisor tali masa papat ora kena lali Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki dan Imam Hanafi Imam Maliki dan Imam Hanafi Allahumma Salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin عدد ما بعلم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi Sallu ala Nabi Muhammad Salli alaihi Sallu ala Nabi Muhammad Habibi Muhammad khairil mursalin Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Malahal aqwan Malahal aqwan Habibi Muhammad
محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين صلوا على النبي محمد صل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل عليه. وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا
qamarun sidna nabi Allah wa jamil sidna nabi wa jamil sallu ala nabi Muhammad Maulaya salli ala habibi al-Mustafa Salim ya salli ala nabi al-Mujtaba Salim ya salli ala nabi al-Mujtaba Maulaya salli ala habibika al-Mustafa
والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami takdimi para alim, para ulama yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati tamu undangan dari Majelis Sholawat Mas Bro dan jamaahnya, serta seluruh jamaah, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Puji syukur alhamdulillah, mari bersama-sama tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih dalam limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat hadir dalam majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tampak wajah-wajah ahli surga semuanya. Terlihat wajah-wajah yang kelak akan mendapat syafaat Rasulullah. Di tengah-tengah kegembiraan kita, hari ulang tahun Aku Timur, kita juga dapat bergembira, insya Allah gembira dunia akhirat, amin. Terima kasih. Tentu sholawat dan salam juga harus tetap kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan kita pada malam hari ini dan besok pagi. Fa insyaallah puncak acara dalam rangka pengajian akbar memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah serta harlah Nahdlatul Ulama yang ke-97 menuju 1 abad Nahdlatul Ulama serta pengajian Ahad Pon Yayasan Idaratul Hidayah. Kita tahu bahwa yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah hamba-hamba Allah yang haus akan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya juga haus secara hakikat ya. Tapi alhamdulillah air dan amunisi sudah bisa didistribusikan oleh panitia. Tinggal nunggu sabar, nanti akan sampai pada sasarannya masing-masing. Pertama, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga banyaknya atas kehadiran kaum muslimin muslimat sekalian pada malam hari ini yang dapat menghadiri undangan kami meskipun dalam suasana yang penuh dengan modernitas ini. Undangan cukup kami sampaikan melalui media sosial, tetapi kita buktikan malam hari ini bahwa cinta kita kepada Rasulullah mengalahkan cinta kita kepada saudara-saudara yang lainnya, mengalahkan cinta kita kepada dunia kita. Kita tinggalkan sejenak malam ini aktivitas yang lain untuk hadir bersama-sama menjemput syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tidak lupa atas nama panitia kami mohon maaf kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami yakin di beberapa sektor, di beberapa hal pelayanan yang kami berikan masih sangat kurang dari apa yang diharapkan oleh hadirin sekalian. Untuk itu dengan segala kerendahan hati atas nama panitia penyelenggara kami mohon untuk dimaafkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentu kami juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada seluruh jajaran kepanitiaan yang telah bekerja keras sehingga pada malam hari ini kegiatan gebyar sholawat dalam rangka Isra Mi'raj dan Harlah Nadatul Ulama serta pengajian Ahad Pon di halaman Masjid Agung Sabilil Mutakin ini dapat kita laksanakan bersama. Semoga esok hari Ahad 29 Januari pun kegiatannya lebih meriah daripada malam hari ini. Amin. Untuk memastikan lebih meriah, yang malam ini hadir di sini ndak usah pulang. Setuju mboten? Tidur di halaman ini ndak kedinginan. Masjid kita luas, kita manfaatkan untuk ibadah. Selamat datang Sugeng Rawuh Presiden Mas Bro Oku Timur Gus Haris Ahmad Muzaki. Allahumma shalli ala Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini, tentu lebih banyak kita akan membaca sholawat, dan nanti di antara sholawat akan diselingi dengan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Gus Haris sendiri, beliau Kiai Muhammad Rosyidi, dan para Gus, para Yai yang hadir di atas nanti akan dipandu secara langsung oleh Gus Haris Muzaki dalam kegiatan gebyar salat pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam saya mudah-mudahan rezekinya lancar, Allahumma. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan hutangnya dilunasin, Allahumma. Dimudahkan segala urusan, Allahumma. Ada yang gremeng di belakang. Tahu gitu aku tadi jawab salam ya. Hamdan syukran lillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, ulama yang sempat hadir. Ada beliau Murabbi Rohina Kiai Rusti. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya. Ada pula yang hadir Akhinal Karim Al-Syekh Al-Hafidh Ustadz Rafiqul Ula. Dan alhamdulillah di samping saya ini ada Syekhinal Kiram. Beliau jauh-jauh dari Batu Raja, Dr. Agus Mutamsir, Kiai Haji Dr. Agus Mutamsir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, khususnya guru-guru kita semuanya, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Dan tentu perkumpulan kita karena berkumpul dengan ulama, mudah-mudahan perkumpulan kita perkumpulan yang penuh keberkahan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Wakil Bupati Oku Timur, dan seluruh jajarannya yang sempat hadir di majelis ini, mudah-mudahan dengan kita bersolawat di bumi Oku Timur, mudah-mudahan Oku Timur kita tercinta benar-benar tercatat sebagai Oku Timur yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma maju lebih mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Polres, Kapolsek, dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan diberikan ketabahan, Allahumma, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, jamaah solawat dari mana panjenengan berada, semua yang hadir di sini, mudah-mudahan niat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Emang niatnya apaan? Ukhti, niat antum apaan ukhti dari rumah? Apa cuma lihat akhi-akhi? Jangan-jangan Masya Allah. Ikhwan, apa niat antum ikhwan? Healing. Masya Allah. Kayaknya ini gara-gara malam minggu kelabu ini ya. Masya Allah. Mudah-mudahan
apapun niat kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini ngomong-ngomong, saya datang-datang suruh megang mic ini. Yang dari tadi datang di sini harapannya megang mic, nggak disuruh megang mic. Ya, mohon maaf semuanya yang hadir. Mohon maaf guru. Masya Allah. Yang pertama saya sampaikan, saya ingatkan, saya berpesan khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Mari kita susun niat kita, kita tata niat kita. Tentu niat yang baik akan berbuah baik. Niatnya apa? Niatnya apa? Solawatan. Solawatan. Solawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita benar-benar membenahi niat kita agar supaya apa? Semua niat itu, semua hasil itu tergantung daripada niatnya. Semua amal ibadah itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Masya Allah. Siap bersolawat bareng-bareng? Siap bersolawat bareng-bareng? Coba saya tes dulu ini. Yang ukhtinya dulu ya. Yang ukhtinya ini, yang cowok jangan ikut-ikutan dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira kenceng enggak ya? Enggak ya? Coba yang cowok ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah, menggetarkan hati. Apakah kalian siap bersolawat? Coba kita tes ya, bareng-bareng kita ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghalli, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا. صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. بالحق تعلم وبغار وراء تعلم يبكي أسأل خالقه فأنتاه الوحي فعشرا. قلب بالحق تعلم وبغار حراء تعلم يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صحبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صحبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. صلوا على النبي محمد. Tadi saya mendengar pesan dari panitia dilarang pulang sebelum kelar, katanya gitu ya. Jangan pulang dulu ya Bu, Mbak, Mas, Pak. Jangan pulang dulu. Mentang-mentang berkatnya udah dibagi terus balik ya. Jangan pulang dulu ya. Tunggu nanti setelah doa. Mudah-mudahan doa kita semua secara bareng-bareng, secara jamaah ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mohon diperhatikan untuk semua jamaah. Alhamdulillah kita kehadiran guru kami, guru kita semuanya masih muda, bersahaja, tulus, sopan, santun, baik hati dan tidak sombong. Ini saya setengahnya lupa tadi, nggak ada penghormatan. Ini saya yang kita hormati semuanya, yang kita hormati bersama-sama. Beliau murabbi rohina, akhinal karim, ibnal karim, Agus Raden Kholik Sugeng gitu ya. Mudah-mudahan beliau awet muda ya. Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih semangat untuk sholawat? Mudah-mudahan dengan sholawat maksiat minggat. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon dengan sangat lagi hormat yang masih merokok kiranya dimatikan dulu rokoknya ya, untuk menambahkan keberkahan majelis kita, untuk menambahkan ketulusan kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi ya, cinta Nabi kan. Mari kita upayakan jangan ada kemakruhan di antara kita ya. Nanti ngerokoknya, saya juga merokok, biasanya ngelinting saya ya. Gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abai wa ummahati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله إلى حضرتي جميع العلماء العاملين في مشارق الأرض المغربها برها وبرها ونخص خاص إلى حضرة جميع العلماء والمشايخ في طريقات جمعية نهضات العلماء. يا الله أعد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا حتى الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى حضرة جميع المسلمات مسلمين مسلمات في هذا يا الله أقو تيمور أقو الشرقية يا الله. وإلى حضرة جميع العلماء العاملين في ولايات سمatra الجنوبية في Palembang. وإلى حضرة جميع العلماء العاملين في دائرة أقو الشرقية. وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواننا وزوجاتنا جداتنا ولو حق لدينا يا الله. وإلى حضرة جميع من حضروا في هذا المجلس يا الله ببركتنا هذا صلوات النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمدين. وإلى حضرة جميع يا الله من حضروا في هذا المجلس ببركتنا هذا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا جميع حاجاتنا وحاجاتكم ومن دفع البلاء علينا لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي تغشنا بنوره يا ربي حفظ عنك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
السلام عليك السلام عليك السلام عليك صلوا على نبي محمد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم زحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا ya Allah sembuhkanlah hati kami ya Allah sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي صلوا على نبي محمد اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق بما نكون زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله اللهم صل أهلا وسهلا وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله إن صاد دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما بعلم الله دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Sloku batok ilah ilo siromo menyang Solo lek oleh payung kita Suku batok ela elo sirama menyang Solo le oleh payung muto wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ayo ngibadah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sampun. Lanjut. Lanjut. Bang bang wis raino, bang bang wis raino. Srengenge muncul, muncul, muncul sunar sumamburat. Bambang wis raino, bambang wis raino. Srengenge muncul, muncul, muncul
sumamburat. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cici cuwi rame suara cek ocehan. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, srengenge muncul sunan sumamburat. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, srengenge muncul sunan sumamburat. Cici cuwi cuwi, cici cuwi cuwi, cici cuwi rame suara cek ocehan. Kreket gerak gerek, limboane sumur atus kebiar kebur. Kreket gerak gerek, limboane sumur atus kebiar kebur. Kepati wiras bagas kewarasan. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, ini muncul sunan sumamburat. Bambang wis rahina, Bambang wis rahina, srengenge muncul sunan sumamburat. Bambang wis rahina, srengenge muncul sunan sumamburat. Cici cuwi rame suara. Oh, sedale. Limboane sumur atus kebiar kebior. Kreket gerak gerek, limboane sumur atus kebiar kebior. Kepati wiras warasan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Fantazal arshu taraban wastibshara wazdada al-kursiyyu haybatan wa waqara wamtala'at as-samawati anwara وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أدوى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محال القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلوا على Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa orangnya ketika hormat atas datangnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dan mudah-mudahan yang ikut berdiri dalam mahalul qiyam ini, mudah-mudahan pegelinunya hilang, rematiknya hilang,
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam, ya Rasulullah. فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Anta sattarul masawi wa mukilul asarati ya Allah. اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلوا على النبي محمد يا رسول الله
ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jalal Waton, Jalal Waton, nyuwun tulung, minta tolong saudara banser-banser kita untuk berada di depan panggung. Banser, gercep, semangat ge, semangat ya, siap gerak, setengah lencang kanan gerak, tegap gerak, balik kanan gerak, tangan mengepal di atas semuanya. Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Hukul Waton minal iman, wala takut minal iman, inadu alal waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Jalal Waton, Hukul Waton minal iman, wala takut minal iman, inadu alal waton. Indonesia biladi, anta udwa ulfaqoma, kullu bayyadika
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Terima kasih sahabat Banser, terus semangat. Allah karim. Masya Allah. Lanjut nih Gigi. Lanjut ya. Ini kayaknya Bapak Wabub kita ngempet dia mau nyumbang lagu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak, Bu, pernah nggak nyaksiin Pak Wabub ini ketika hajatan nyanyi kan? Nah, sekarang ketika sholawatan kita suruh sholawatan ya. Nah, harus imbang ini. Orkesan nyanyi, sholawatan ya sholawatan. Mosok solawatan mangku kurel. Sing genah Pak Wabub. Wah Mas Yuda ki enek-enek. Bingung sing nabuh kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir mboten napa-napa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Bismillah
Jaka tingkir raja luhur, jaka tingkir bakati dhuwur. Muga kita ketularan makmur, muga kita ketularan makmur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah, bi alil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bang salli alaihi. Wempuk dah suara ni. Masya-Allah. Jamalak ma fitnin man fit mislu ain ansar fuadi widadi badrin duja ya zain. جمالك ما في سنين ما شافت مثله عين. أسر فؤادي ويزاد ودادي بدر الدجى يا زين. انت حبيبي أراك والكون وفرح بنداء. صلوا على النبي محمد. صل عليه. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله. قلبي بحبك
sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Majelis kita, pembacaan maulid kita sudah usai. Nanti dilanjutkan sholawat sesudah doa maulid nggih. Kita doakan dulu maulid kita agar supaya lebih enteng mau ngapa-ngapain enak. Mohon berkenan kanthi sanget dengan ketulusan hati kami mohon berkenan untuk doa maulid Mbah Yai Rusti. Alhamdulillahi wa qabulihi wa lihusni maqasidina wa muradina jami hajatina bijahi nabina habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan la jami aula ilah wa ulama ilah wa rijalillah wa gausillah annallaha yuli darajati fil jannah yu'idu alaina min barakatihim wa amtir alaina gausa karamatihim wa anwarihim wa ulumihim fitin wa dunyal akhirah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nazil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa wa qadri wa qadaril azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya ilahana wa ilaha kulli syai' ilaha wahida la ilaha illa anta ya badi as-sama wal ardi wa ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hannanu ya mannan. Inna natawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah ya Nabi Allah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Sayyidina Muhammadan. Inna natawajjahu bika ila rabbika fi qadai hajatina hadihi. Allahumma asrah bisa sudurana wa yassir biya umurana wa farrij biya humumana wa ghafir biya dunubana wa qadi biya duyunana wa aslih bi ahwalana wa balligh bi amalana wa taqabbal bi taubatana wa ghsil bi haubatana wa ansur bi hujjatana wa tahhir bi alsinatana wa nisba syahtana warham biya ghurabatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa hasyrina wa dhillan yaumil qiyamati ya Allah ya Rabbal alamin. Yassir umurna wa umurhum ya Allah waj'alna wa iyyahum ya Allah min ibadikas shalihin ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Lega kan?
Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih semangat sholawatnya? Loh, gue ngantuk. Masya Allah. Ini ada yang kelupaan nih. Pengurus MWC NU Martapura. Mudah-mudahan jajaran pengurusnya dari ranting sampai banom-banomnya, mudah-mudahan semuanya atas rahmat Allah, atas maulid Nabi, atas Isra Mi'raj, atas pembacaan sholawat, mudah-mudahan apa yang telah dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lil ihya wa i'la'i dinil Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad lillah wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lillah wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihad lillah wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad lillah wa i'la'i dinil Islam wa i'la'i sya'airi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli alaihi salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama wa idari syairi ala tariqati jam'iyati nawdatil ulama wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihadiyya wa i'la'i dinil Islam. Allah
Taha Rasulillah Salatullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Pagi kolatuku tak bupatiku cinta padamu jangan kau balas cintaku aku takut sama istrimu Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Bapak Yuda engkau masih muda wakil bupati melekat di dada andai saja belum keluarga uhti siap menerima Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Pertama ketan kota Bekasi budal selawatan macak sing rapi lungguh anteng cecer sing rapi aja dolan nyawani hati Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah bumi ayam ning Martapura dulur-dulur aku arep cerita marilah kita bersama-sama aku timur maju lebih mulia Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah agama kami kitab Al-Quran pedoman kami Allah qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sekali lagi kepada yang merasa kehilangan kunci kendaraan agar bisa mendekat ke panggung dan diambil dengan saya. Saya lagi ini kalau nggak salah kunci mobil Mitsubishi. Ini kalau terima kasih semuanya jamaah sholawat, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hati-hati di jalan. Ilal liqa, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi diinformasikan bagi yang merasa kehilangan kunci kendaraan agar merapat ke panggung dan bisa diambil dengan saya. Sekali lagi yang merasa kehilangan kunci kendaraan. Ya wis, kadung dibuyarne, ya arepe didum-dumi duit karo Pak Wabub iki sakjane. Bagi sene panggung mawon iki. Ya wis, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian perhatian kepada seluruh panitia agar jangan pulang terlebih dahulu. Sekali lagi kepada panitia agar jangan pulang terlebih dahulu. Kepada sahabat Ansor, sahabat Banser, Pagar Nusa dan yang lain dan seluruh panitia yang lain agar sekiranya tidak pulang lebih dulu karena kita harus bersih-bersih untuk acara besok pagi. Terima kasih.